Imana isubirisha umuriro niyo mana. Eliya n'abahanuzi bari ku musozi Karumeliyo. Eliya ati Imana isubirisha umuriro niyo mana. Eliya ati Imana isubirisha umuriro niyo mana. Abahanuzi ba Bali batatsira Imana yabo. Abahanuzi ba Bali batatsira Imana yabo. Barasenga Bali ni Yehova. Barasenga Bali ni Yehova. Barasenga Bali ni Yehova. Barasenga Bali ni Yehova. Zifite amasore zibona kwitwa Imana kwazo ku mazina basayi. Izindi zumva zifite amasore zibona kwitwa Imana kwazo ku mazina basayi. Izindi zumva zifite amasore zibona kwitwa Imana kwazo ku mazina. Izindi zumva zifite amasore zibona Imana kwazo ku mazina. Izindi zumva zifite amasore zibona Imana kwazo ku mazina. Izindi zumva zifite amasore zibona Imana kwazo ku mazina. Imana maso ni ku mazina. Zinde nizumva mirimo na migambi zigira mama. Imana maso ziri ku mazina gusa sikuzivuga sigambirira. Imana maso ni ku mazina gusa na migambi zigira mama. Imana maso ni ku mazina imenyekane ko ari wowe Mana gusa. Nayindi Mana iriho iwanjye nawe. Izindi mirimo n'imigambi zigira. Nayindi Mana iriho iwanjye nawe. Mu izina rya Yesu Kristo hari ibigomba kumenyekana ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo wowe udukurikiranye igitondo cy'umugisha, igitondo cy'umunezero Imana iba yaduhaye. Hari ibigomba kumenyekana mu izina rya Yesu Kristo. Murasuzwa na Pastor Robert rero mu kiganiro cyitwa ngo nimenyekane ku Uwiteka ariwe Mana.